إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين Sininna atama Rabbi nampung Allah Ta'ala yang kaya simata ripuji ripurenui ripung Allah Ta'ala pura manca jitoto risisi nai di rupa tawi makadai rilalan na iye linoi angka kisimata magang kulingengi mewai siagai igana pasaleng ya angkai pura napit totora kipong Allah Ta'ala pada padanna kaki magang kulingengi mewai reseng sisa mewai reseng afariseng mewariaseng ni afari sepacoba oleh Allah Ta'ala nasabak miman ni angka kitu na panca jipong Allah Ta'ala tigo angkata atau tongetta penuh nasabak pacoba kuni monroi milu iritani getahang niga gugur niga ikala niga isau kedepong Allah Ta'ala relna taro adanna dalam Quran surah Al-Balad laqad khalaqnal insana fi kabad majapuri panca jitawi relna susai narima kuana naru manuru alinan regurta boleh disiagai egana pasaleng masalah ya rega susah iwajie nauloi anak apuna Adam kuito parupimang untuk pasui ya rega belaiwi watakali tak manang atau tongat tak manang pula disiagai egana pacoba neringi wasewata na ang kalima pasal iwaji nauloi nasaba atong-atongeng riset dia anak puna ada ya naritu nariko ang kaki nakala nasaw
Majapunna angka macila karilino lebih-lebih pamatiri akhir. Makotopor sabalikna nareko yulle musu iye limai passalan nasangyan regurutta yulle kalaiwi menakki. Insyaallah angka kisalama rilino andrang itu papai mangri akhirat mati. Memulangi nasang itu panritata ri pamaradi kai ali tak pule ri ammusuratna pada tak rupa tau. Maka di Allah Ta'ala la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ajak na pancaji we saysatta ri saysannai mancaji puang ya rega penjaj redenai pong Allah Ta'ala. Iya ya majallu imakadai diga gawat dipuatai iya turupa tawe si tongat-tongan na diga gawat ding ipat diri iya turupa tawe si tongat-tongan na sangadina niga pong Allah Ta'ala. Nasabah hakikin na iya rupa tawe ang kirijajiang rigaw angkana marade kami maninamas sumita tajang. Pada tuha tarodan na nabita dalam hadis na makadan na ma min mauludil illa yuladu akhorora. De koromay setia anak rijajiang sangadinna rijajamui rigaw angkana marade kay. Maduanna ripa marade ke alita poleri amusuranna setangi taradanna pong Allah Ta'ala dan naqram malabbina ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sininna tumatappa'i ajak mocin rolai akka jokka ajina setangi nasabaya tu setangi nasapong Allah Ta'ala baliman nasamu tu ikurupa tawi ajak kinang katurusi pangiluran na setangi ajak kinang kamancaji sahabat ri setangi nasabaya sangi bali tentu de nelo mita de cetta nulle makasing riyolota na yaki angka rencana na melok jari ki melok solangi ki ina pasabaran na pong Allah Ta'ala na calad ki macin role salumpi na setangi nasabaya tu setangi de gagagaw madicin na untuk napagurar rupa tawe melok mana mimita ki mutamaranaka. Sininna atau malabin na pong Allah Ta'ala setangi wadingi makbetuang secara teks dan secara kontekstual ya rega maknawi. Secara teks berarti aslinna setangi de nawad diriya cuiri pada ya riase. Nah karena digaga na toporki iya rosetangi sangadinna asolangam itu bawang pekpo ginawad di masolan linota lebih-lebih pamati arogi ngetari akhir. Nah yang secara kontekstual atau maknawi nasabak iya tuh mak betuangi mak kena dosa. Jadi ia manenna anu de ina adile ketidakadilan secara kesewenang-wenangan adorakang makoto pororil neto papai. Untuk kita harus bebaskan diri kita ipalapai alita poleri pengaruhna setangi. Jadi imagi poleri betuang setami meni
ya dikapul dia betuangi secara kontekstual atau makna. Matalunna perlui ipalap aliwi ya ipamaradi ka aliwi pole ri hawa nafsu. Iya roh hawa nafsu ya rega cinnai engkai maraja aparin tarianu majai. Pada tu hataradan nampung Allah Ta'ala wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Purade upacingi aliku nama jappu sitongan-tongan na cinna inafsui maraja parinteri jai. Iyaro nafsui padelona api yari kawai api narik kui di mu pakuasai di mu pasaui maculai wi matoroi majappu makke guna riseseta nasabak decing wadingi pake manasu wadingi pake mattunoti mattunubali idi purane wajiri pake matoli naya kasih balik na are kode na diulik kuasai yaro api yare gawaye wadingi mancaji abala riseseta api wadingi nan ribulata wadin ngurang warang paratta baka wadik nasabari gara-gara api na tomate makotoni lo nafsu narekore ule mopa topoki wi wadi mopi atoro de panasauki ide mopa sauki wadingi maloppo manfaat na akegunan na riseseta ang kilanro ilanro mataru inafsutta nasabar yo nafsu tunru ang kemasa wadingi nasabar nafsutta ang kaki wadi mancaji to sabara wadi mancaji to maturu ripong Allah Ta'ala wadi mancaji to malabo wadi mancaji ahli ibadah nareko ang kaki papuasai nafsutta ang kaki cimatan re nafsutta ponco na ada ang kaki makamala nakarana ang kana iro nafsutta idi matoroi harap medabita tu dalam hadis na magkadai al-qaithu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut na iya riyasang itaw kiyak kaleng iyan aritu tau muling itahang ihawa nafsunnah nan niya makamalai untuk napake rimundri matina atau malabina pong Allah Ta'ala mapana perlui ipamaradi ka alita polir yasangi atongko-tongkong adongo-dongo ke akri pong Allah Ta'ala dan nakora malabi innal insana kana zaluma jahulan innal insana majapus itongan-tongan na rupa tawi kana zaluman jahulan angkay maraja atau bawang nama tongko mamulangi turung yan aritu surah Al-Alaq lisana perintah untuk membaca yari ke guru tentu angka makna angka tujuanna boleh surai na angka niko itu nasang ipapandrita tamaluang ina masaka marilalang ina marisaliu apa betuan na aga melo ribaca niya melo ribaca nasang ipandrita ta ina ritu ye mananna anu angkay makiguna riseseta maka kita wajib mempelajari dan memahami imagi padis dengan agama ya ada padis dengan umum nasabah awajikan nama guru angke kor itu
taruki na parenta na di agama pada nama kresi di panrita ni gini tuntu ipadis jangangi utlubul ilma minal mahdi lallahdi tuntu padis jangangi mapamulai rito jatto jamu gangka mutamainna calorina kuburu onro pentin nariasangi padis jangang ia panawadingi pajama guru narekong kaki diputa mari calori na kuburo yari tumakda mati pi asaba ia linoi duai tepe nania pak disengeng narekong ka tepe diga ka pak disengeng malomok itu napak dongo-dongo tawai narekong ka pak disengeng nadiga ka tepe malomok itu pak dongo-dongo tawai di mana gaga cocok malomo ki ika curu-curu angkana yang kalinga bahasa Arab polena Mekah mastikola polena tanah Arab mastikola malampina janggo na malapuna wajunna naceri ni macana mak bicara hakiki macana mak bicara lise macana mak bicara tareka nacengari ni tenni temak kadamaga syariat nah napa tatomaga syariat tanita makada yero na bicarai ang kamuaga na papole matualina nasaba riasang itu marista pangajari taulengi labirista pitu pangajari wialiwi mabiasa malumo na puwa dalilai na yakia marista na jamalan roaliwi dari makwana na ro ang kaki si mata musu iriasang ni atong kotongkong yariga adongo-dongo para lalu pada makuru ki tania ba ori bangko sikola riasang maguru ili tomatuai tentu masiri ni utama masikola pemang alliki kita alliki po agama ya manasai niga parokina niga gurunna enapar ya guru ya ribaca masalah malapi malimanna ya naritu perlu pemarade kalita boleh riasang akasiasinga rampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadal faqru ayyakuna kufran macawela datu akasi-kasi ria kaperekengi ya desa ya majallo makkade nakong kakikasiasi mapadi masussa angka kikoritu wadding natiwi ria kaperekengi sama genari kotaliwo ni pedina tawe wo koni mon biasa dito ni gaga tepe Wadi napa jadi mas sempajang apa jadi mas sumpai sama ge pemahaman nama kerja geria lah mas sumpah mas sempajang pupulin roy pupu timui melodor di pong Allah Taala na tetap dikasiasi ang kamiroyani digagan ang kajumpar masigi so kita langgalanggai megalada kajajang oleh karena itu imusuri yaro rasang ni akasiasi ngape ko carana amulang ria toroi pangaluarangi ajak nariali narekodi na penting ajak nariali narekodi gaga manfaat na maduan na matinuluk ki masih dek karena sebab itu pasti dek dek na kurangi warang perang yang iya kena tambahin biasa tu makare aja na masih dek katang butung kay paki manu ya pasti dek na kurangi warang perang di pagaga yang kalinga pak tau cipuro nasaba angka na mamauta masih dekah di pagaga magi ta mapadi pa magi ta miski pa we matinulu karyo masih dekos tas di pagaga kalinga ya mega masola makre magi ta cepi magi ta bangkor na jinna ka abotoreng na jinna ka cule-cule makun raingang na jinna ka angeling minumang dan lain sebagainya sehingga tahu lebih nafong Allah Ta'ala dari makona naro padang kaki jagai wiyak limenang ini berusaha ki pada tu berusaha untuk musuh ya limai wading amani halina toma bicara nania pada idit kemarin kaling emaneng mancaji tomau ko rilino makoto koromau ko restor mondin napong Allah Ta'ala barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.